jibba waliin qabnu hundi wal jaalatan biqiltoota diinii biqiltuu lafeetan firii teenya arguuf waliin nu qabamtan galmaan nu gahii hayyoo teenya tanaa hifzi teenya tanaa firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana hifzi teenya tanaa firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana sirna yeroo dabree waysilaa yaadanne osoo lubbuun jirru namummaa hanqanne gadi galoo namaa taane tuffatamne urqaawwatti buusee barachuu dadhabne gandarraa gandatti sossoo'uu sodaanne beekan keenya dhume hedduudha yaaddoyne baay'ee qabrii dhabee sabbaruu dadhabne waan alagaan nu godhe rabbitti himannaa ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana alhamdulillahi yaa Rabbi olaana seeran jijjiiramne nuuf kannite quraana meenuu beeksisi leecelloo teenya tana yeroo fayyadamaa booddeen sheenoyna qeerroof karran jenne meeqottaa ni baarannaa ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana yaa ulamaa'ii teenya baay'ee miidhamtanii yaa abbaa warra dhume ni jirra jettanii dheebuun jenne bargaaraa hidhattanii mukaa jalattillee diin rabbii barsiiftanii ulee alagaatiin hedduu tumamtanii hidhamtanii wayii garaan nu lallataa iji imimmaanii kumaa ulamaa'ii warra dhuman sana nuuf kaafalii jannaa ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana yaa markaza koo yaa daarul arqaam yaa urjii beekumsa wallaalummaa dhabamsiisee hunda gammachiisa oomishni kee bareedaa kan hin qabne lakkoomsa hifzi qofaa miti waa hedduu dabarsiisa dhalata muslimaa sirritti guddisa irraa warabbadhaa meeqottaa maddasa biraan dheebootina hin dhumuu burqansa walluu taasisi nuyi barsiisi ilmaan keenya kana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana alhamdulillahi yaa Rabbi olaana seeran jijjiiramne nuuf kannite quraana meenuu beeksisi leecelloo teenya tana yeroo fayyadamaa booddeen sheenoyna qeerroof karran jenne meeqottaa ni baarannaa ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana galatoomaa jannaan ustaazota keenya hundumaa takkaa nu dhiifanne galgalaaf ganama firda nu dheeressi yaa mootii alamaa firdoosi godhi fiintansa ni qubsuma amiin amiin yaa amiin ebalii kadhaa teenya tana ittiin of godhi Allah yaa Rabbana ifsi teenya tanaaf firitti nuuf godhi Allah yaa Rabbana alhamdulillahi rabbi akram
gorsa sila qabnu tumurree asitti boqonnaan keenya gahee bari yeroon hirifti fayyatti yaadahu bartiqqaaf guddatti yaa ustaazota yaa barattoota yaa muslimtoota addaan ba'uun feene garuu nagayetti garaandha qaman nu dhammoota onneen nu dhahatti xiqqaa guddan jenne hanga wal agarruu nagayetti obsine asabbarru imaana rabbitti assalaamu alaikum jenne goola bannaa ibsite nyaatana firitti nu godhi allah yaa rabbana ibsite nyaatana firitti nu godhi allah yaa